مطابق نقشه چهاربین‌های مقامات اجرایی حکم دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، تنتنه‌های جشنی در ناحیه‌های ولایت که پس دیگری در دوام روزهای تجلیل عید بهار جریان گرفته 24 مارس اهل زحمت ناحیه رشقله برای ارزش‌گذاری از نکوترین و پرارزش‌ترین عیدهای مردم تاجیک نوروز اجدادان گرد آمدند. روستای خدارجیو از برکت عید نوروز قبای دانه به بر نمود. نوروز نوباز آمده، بلبل به آواز آمده، دل آب پرواز آمده، بابا بده نوروز نوروز تو نوروز باد، عمر تو فیروز باد، لطفت به ما عرض باد، بابا بده نوروز هر یک جماعت در حدود معین شده دستاوردهای سالهای آخر را به نمایش گذاشت. در برابر منظور طعامهای ملی اینچنین محصول دست آهنگران، ورزشگران، هنرهای دستی، محصولات عسلپروران و انواع دیگر دهقانان به معرض تماشا گذاشته شد. همچنین دیگر ماشین‌آلات کشاورزی نیز در یک گوشه تنتنه جا گرفت که از آسان گردیدن مهنت کشاورزان درک می‌داد. خاطر نشان باید کنم که در قشلاق ما بسیار آدمان شرفمند هستند که نه تنها در ولایت و جمهوری بلکه بیرون از مرز وطنمان آنها را میشناسند و احترام میکنند. یکی از چنین شخصان بزرگ شاعر خلقی جمهوری تاجیکستان شیرین بنیاد میباشد که ما با این شخصیت بزرگ فخر میکنیم. شخص دیگری که نام ما را مشهور گردانده است این طبیب حاذق مونک عادلبیک میباشد که در طول عمر کوتاه خود توانست که نام خود را و نام ناحیه و ولایت را در ساحه علم به درجه بلند بردارد. این چنین دیگر فرزند من خرسند جمشیدov، من با او فخر میکنم که من در امان سالهای دشوار برای جمهوری ما وطن را ترک کرده و توانست که در ورزش که این ورزش در ولایت ما در جمهوری ما تماما در بالای یگان تصورات نبود به درجه بلند رسد و صاحب چمپیون چندین کراته مسکو شهر مسکو، چمپیون روسیه و این چنین چمپیون اروپا گردد. در تنتنه جشنی اهل زحمت ناحیه رشقله رئیس ناحیه لایق نظر شاهزاده و وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان جمعه علی شفقیر و نمایندگان دیگر مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شرکت ورزیدند. ایشان از نمایش دستاندرکاران ناحیه دیدن نموده به هر یک اشتراکدار و محصولات منظور گردیده بهاگذاری نمودند. قید کرده شد که دوران استقلال برای رشد و نموی ساحه‌های گوناگون خواجگی ناحیه رشقله شرایط مساعد فراهم آورد. این است که زحمتکشان با استفاده از چنین شرایط با مهنت حلال روزگاری خویش را پیش برده در رسیدن به هدف‌های استراتژیکی حکومت جمهوری تاجیکستان سهم ارزشمند می‌گذارند. از شرافت دستگیری‌های پیوسته راهبریت عالی مملکت شخصا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه انشاءات‌های زیاد دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی بنیاد گردیده سیمای روستاها کاملا تغییر یافته ایستاده است.
ҳамчунин дигар дар ҳамкорӣ бо вазорати энергетика ва захираҳои оби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чандин лоиҳаҳо дар ноҳияҳо амалӣ гардида дар таъмиру аз навсозии макотиб, таъмини деҳотиён бо оби ошомиданӣ, бунёди майдончаҳои варзишӣ саҳми борзӣ гузошта шуд. дар ҷараёни бозид маросими ҷуфтбаророн сурат гирифта бо дуҳои халифаи рӯсто нахуст донаҳои гандум бар замин ба хотири ҳосили оянда пошида шуданд. ҳамчунон маросимҳои суннатии хоси наврӯз низ дар намоишгоҳ мавқеи арзанда доштанд. ҳар як рӯсто бо як самимияти хоса ва ҳурмату эҳтиром нисбати фарҳанги чандин ҳазорсолаи мардуми тоҷик ва иди наврӯз ҳамчун нигини ин фарҳанг баромад намуда васфи наврӯз мекарданд. аз чеҳраҳои якояк бармеомад ки ин мардум ба ояндаи босуботи ватани азиз боварии комил дорад ва кафили ин боварӣ сиёсат бунёдкоронаи пешвои миллат эмомалӣ раҳмон мебошад. чорабини тантанавии аҳли заҳмати ноҳияро ба хотири гиромидошти иди наврӯз раиси ноҳия лоиқ назар шоҳзода ҳусни ифтитоҳ бахшида аз талошҳои хастанопазири пешвои муаззами миллат муҳтарами эмомалӣ раҳмон дар мавриди муаррифии фарҳанги пурғановати мардуми тоҷик дар арсаи ҷаҳон ва аз тарафи мамолики дунё пазируфта шудани наврӯз ҳамчун иди умуми башарӣ ибрози назар карда хурду бузурги ноҳияро аз самими қалб шодбош гуфт. дар навбати худ вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон ҷумъа далил шофақӣ роҷеъ ба арзишҳои накӯтарини наврӯз ҳамчун иди аҷдодӣ сухан ронда бобати имрӯзу фардои иқтисоду иҷтимоии ноҳия аз ҷумла бунёди нерӯгоҳи барқи обии себзор ибрози назар карда ҳалли заҳмати ноҳияро ба ифтихори наврӯзи оламафрӯз шодбош гуфт. дар ин рӯзи фархунда хатнатӯи кӯдакон аз оилаҳои ниёзманд ва тӯи арӯсию домодӣ гузаронда шуда ба эшон аз тарафи раиси ноҳия ва вазири энергетика ва захираҳои об кӯмаки маблағӣ расонда шуд. барномаи консертӣ аз ибтидо то интиҳо наврӯзи оламафрӯзро ситоиш намуда ҳунармандони дараи шоҳон бо ҳунарҳои хоса баромад намуда аз ҷониби иштирокдорон бо кафкӯбиҳои бардавом қадридонӣ гардиданд. бори нахустин дар ноҳияи рошқала дар баробари намуди варзишии волейбол мусобиқаи гӯштингирон баргузор гардид ки дар он намояндагони шаҳру навоии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ширкат варзиданд. тӯҳфаи гаронбаҳотарини наврӯзӣ автомобили сабукрав насиби гӯштингири ноҳияи рошқала асрор қаландаров гардид ва ин тӯҳфаро тамоми мардуми ноҳияи рошқала бо як ҳамовозӣ қабул намуданд.